Blog Talk Radio. bakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza ni turashimye Jean Paul mu kiganiro cyo kuri uyu munsi ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 ni mu kanya rero ikiganiro cyacu kikaba gitangiye hari inzira nyayo ngiye kubaha ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu ni radio Iteme na Jean Paul Surayishimye turi kwa kabiri tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 mu kiganiro cyacu rero kigufi twabateguriye umunsi kiribanda ku rupfu rutunguranye rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza
mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu ndagira ngo dufate akanya gato dufate umwanya twifatanye na bagenzi bacu n'abaturanyi bacu abavandimwe bacu b'abarundi barimo bibuka ndetse bababajwe n'urupfu rw'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero tunasabe kandi dusabire na Madame Denise Nkurunziza kugira ngo kwihangana ndetse no kugira ngo abashe gukira vuba nawe ngo yite ku muryango wabo agiye gusigarana wenyine. abanyarwandakazi inshuti za radiyo iteme, reka rero nongere mbibutse gato ikiganiro twigeze kugirana cyangwa twakoze ahangaha kuri radiyo iteme yuko perezida nsubira inyuma gato yamvuge FPR na Paul Kagame ndetse n'ingabo zabo aho bavuze ko batazigera bemera ko haba ihererekanya bubasha mu Burundi. Icyo kiganiro nagikoze hakuri radiyo iteme hari ku itariki ya 15 Gicurasi 2020. Abatarashoboye kugikurikirana muze kureba mu biganiro bya radiyo iteme kuri YouTube, mujye kureba ikiganiro twakoze kuri 15 Gicurasi 2020. Ese ayo magambo cyangwa si iyo mihigo ya Kigali hari aho yaba ifitanye isano n'urupfu rutunguranye rwa Petero Nkurunziza? Nk'uko bimaze kubivuga mu kanya, Perezida Nkurunziza apfuye mu gihe n'umudamu we Denise Bucumi Nkurunziza bavuga ko ari mu bitaro mu bihugu by'amahanga. Perezida w'agateganyo Pascal Nyabenda akaba yarari we mukuru w'itegeko nshinga cyangwa se bwirije shingiro nk'uko abarundi babivuga. Makuru yatugezeho mu kanya mbere yuko dutegura ikiganiro avugaga ko yatangiye kuyobora igihugu mu nzibacyuho kugeza igihe perezida mushya watowe azarahirira ku itariki 20 Kanama cyangwa se kwa 8 2020. Gusa ibi nubwo bibaye ndagira ngo nkomeze kuburira abagenzi bacu b'abarundi ko umwanzi wabo atagohetse na busa ndetse bakwiriye kuguma bari maso. Ntabwo mvuga ko umwanzi buri gihe aza aturutse hanze, aturutse hanze, na mbere yuko atera aturutse hanze haba no gucengera no gukora infiltration, niko ubundi binagenda. Ndetse nibwo aba ari ubwa mbere biramutse ari byakozwe na Kagame ho yaba bikoze byakozwe henshi cyane, haba ari kuri Perezida Habyarimana, haba se ari no kuri Perezida Kabila Roha Desire, nabwo yabanje kwinjira mu gihugu cye ndetse abanza abantu bamwe mu bo bari barasigaye muri Kongo ngo bazakore bafasha Kongo cyangwa se no gucunga umutekano muri Kongo, baza kuzifashishwa mu guhitana umukuru w'igihugu Laurent Desire Kabila. Turi kumwe kandi kuri uyu mugoroba mu mbabarire ndibaza tugize akabazo tekinike, reka twongere turebe ko uyu mugenzi wacu tumufite ni Frederic Nzeyimana. Dr. Frederic Nzeyimana akaba ari umurundi wabanye na Perezida Nkurunziza, cyangwa se ndane kuvuga ngo wabanye na Perezida Nkurunziza ahubwo uzi Perezida Nkurunziza. Frederic rero Nzeyimana muramuzi ko yigeze kuza kwifatanya natwe mu kiganiro ahangaha kuri radiyo iteme. Uyu munsi rero nkaba nari namuhamagaye kugira ngo aze nawe atubwire ibyo yamenye ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza, cyangwa se no muri make no kugira ngo atubwire ko abarundi nabo babyakiriye
washoboye kuba yenda yavuganye na benshi kuturusha. Reka rero mu gihe tugikomeza kumushaka Dr. Frederic Nzeyimana, sinzi noneho niba ubu tugufite muri studio za Radio Iteme. Niba unyumva rero ndagira ngo mikoro yawe urebe n'ibifunguye ngo ikaze, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Ndabumva neza cyane ubu. Urakoze. Nari nkubuze mu kanya, ndizera ko bitaza ku byuma bitaza kudutenguha. Ndumva tugufite Dr. Frederic Nzeyimana, nk'uko nawe maze kubivuga, ntabwo ari ubwa mbere uje muri studio za Radio Iteme, kandi nkaba ngushimira kuba wabashije kwigora muri aka kanya muri ibi bihe bitoroshye. Burundi n'abarundi barimo, ukaza kuza kutubwira uko mwakiriye iyi nkuru y'incamugongo. Reka nguhe ikaze rero, kandi ngukomeza no gukomeza abarundi bari mu bihe bikomeye. Ikaze rero Dr. Nzeyimana Frederic. Ndabahaye mwiriwe, murakoze neza kumva akajambo. Wakoze cyane kuza kwifatanya natwe. Ntatinze rero, inkuru y'incamugongo yabagezeho muri iki gitondo, uko nibwira nk'uko natwe yatugezeho. Byabanje kuza bisa n'impuha, ariko nyuma yaho uyu munsi tuza kubona urwandiko cyangwa se itangazo rivuye muri leta y'u Burundi rikonfirma cyangwa se ryemeza urupfu rw'umukuru w'igihugu. Ibintu byatunguye benshi. Haba mbere yuko jya mu bindi yenda ibyabanjirije, reka mbanze nkubaze nawe uko mwabyakiriye ndetse na community yanyu y'abarundi. Nguko muvuze namwe mwabirose, nanje hano muri Canada inkuru nazirose nibaza nk'ibihuha, nibaza ko atari byo. Mugace amasaha nande ndongera ndabona izo nzandiko zavuye muri leta y'u Burundi zivuga ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yitabye Imana. Uwemera Imana nta majambo menshi novuga ngo ndafise yo kuvuga, kuko ni inkuru ntari niteze kandi iteye n'ubwoba, iteye n'agahinda. No kwishura gusa nk'uwemera Imana. Inyigisho ya mbere ndayikundira iyo Mana ni kugene twese abantu akwisi Imana yaduhishije umunsi wagwo nk'uko babivuga mu Kirundi. Nta n'umwe azi ngo jewe ni no munsi canke nejo, nta muntu n'umwe azi umunsi wiwe, uba uri umuntu asanzwe canke uri umukuru w'igihugu. Ariko gituma inkuru yo kwitaba Imana nyine icubahiro nyakwigendera ubu Petero Nkurunziza yambunye inkokora nk'abandi bose batari bake ababyumvise gushika ku rugero byankoroja amosozi, kandi nkuze ntari muto, kandi ata muntu n'umwe yarankubise, kuko ndabifashe nk'inkuru ibabaje cane, mvuna mugongo. Hariho amajambo y'ikirundi yo kwerekana inkuru zenizo nyene zibabaza. Nico gihe kubera ataca umuntu ahita ngo avuga canke ngo akore canke ngo abwire uwundi ngo gira gutya, ni ibintu ucweza ugategerezwa kwitura Imana. Abantu bose bavuga no kwitura Imana, Imana niyo yonyene itegera ibihe n'ibyo. Ivyo nivyo nuba navuga uko narose iyo nkuru ku bariko baratwumviriza. Nongere ngushimire Dr. Nzeyimana. Ni inkuru nyingiyi ni ukubaza nk'umwarimu n'ubundi bantu benshi byadutangaje cyane kubera impamvu zitandukanye. Ya mbere, Perezida Nkurunziza nk'uko maze kumwita nyakwigendera bivuze, numva nabwo ntikanze kubera ko mu myaka ye umuntu wari ufite imyaka 58, umuntu wirukankaga mu kibuga akunda ibintu by'imikino, umuntu warebaga ukabona ko atari obese cyangwa se overweight bwo mu Kinyarwanda, navuga ko adafite ibiro byinshi bimwe ndetse bigeraho byitwa ko ari uburwayi.
umuntu wagaragaraga nk'umuntu ufite amagara mazima, kumva muri iyo myaka ya 55 uvuga ngo yarabayeho nk'umuperezida atarabayeho nabi cyane, twebwe twabyita nko gukenyuka. Ni ibintu twebwe tutashoboye kumva. Wowe sinzi niba ibyo ari ibisanzwe, ndabizi ko atari bisanzwe, ariko kuba perezida ho ntabwo nigeze numva, uretse amakudeta yagiye barangwa mu Burundi kenshi, ariko n'ahandi za ba Thomas Sankara n'abandi bagiye bapfa bakiri batoya kubera impamvu z'amasasu. Ariko kumva umuperezida upfuye urupfu nka ruriya myaka 55, nibaza ko icyo uretse no kuba yapfuye bitunguranye, ariko nabyo ubwabyo atari ibintu byumvikana mu maso ya benshi ndetse no mu matwi ya benshi. Ego cyane, urumva mwabitegereye nk'uko na jewe nabitegereye, hejuru y'uko twabuze umukuru w'igihugu hariho izo nkuru nyine zaje uburyo byafitse binyaruka. Twese twari tuzi ko ataragwaye, hanyuma ugaca wumva mu munsi umwe gusa ngo ubu yagiye mu bitaro, hama bukeye bagaca bakubwira ngo yanatambutse. Ni ibyo byose bica bigwiza ivyiyumviro mu mutwe kwibaza byagenze gute, n'ibiki byashitse ko nyine twari tuzi ko yari akomeye, biga habaye igiki, biga n'umuntu yamugize ikintu cyane n'uwitavye Imana. Ibyo bibazo byose ibyo bica bitera agahinda, kuko usanga uri kuragereza kubyisigurira tutari bubironka inyishu, na cyane cyane twebwe turi kure. Nawe rero usanga uri kuratora amatelefone uhamagara uza kubaza uwo babizi muganye ni kubera umukuru w'igihugu, inkuru abo ushobora kubaza bose nabo nyine usanga nabo baca bakubaza ibyo bibazo nyine. Iyo nkibaza yuko ari mu minsi iri imbere kumbure tuzomenya neza bifatanye n'inkuru zivuye kwa muganga cyangwa ibyo abari bari iruhande yawo kugira ngo tumenye neza. Cyo ufasha rwose abatari bake na jewe ndimwo kumenya uburyo urupfu rw'uwo rwashitse, kugira gusa abantu babimenye, bagume biyumvira ibintu byinshi ko mu mutwe haduca ibintu bitari bike bisanzwe. Mugabo byongeye ntaho cavuga ngo ni iki canke nikiri aje yondi ndi kure cyane abyo kugira ngo nshobore kuvuga ngo byo byagenze gutya. Ndabona gusa ko urupfu rwiwe rwanyarutse ku muntu nyine nk'uko mwari mubivuze, yarasanzwe akomeye, akina umupira, akina siporo, ko nari ndamuzi hano ari umuntu akomeye. None yego ugize neza, kandi akina afite ubuzima bukomeye, ariko ndagira ngo noneho mbere y'uko nkubaza n'ukuntu umuzi wowe nk'umuntu, uretse no kuba yari afite ubuzima bukomeye, yakinaga agapira, amakuru avuga ko ndetse yigishaga ibintu bimeze nk'iby'imikino ngororamubiri, ariko ibyo ndareka uze kubivuga. Mbere y'uko ubivugaho no kubaza ukuntu muzi, urabona mu bintu bya hypertension cyangwa se ibintu z'indwara z'umutima, nk'umukuru w'igihugu bibaye afite imyaka nka 60, 70, yewe nubwo yana 60 cyangwa se na 55, reka tuyivuge, hari igihe wavuga uti ubuzima nyine Imana nk'uko babivugaga nk'umukristo bifite ukuntu yandikiye umuntu n'urupfu ruzamujyana. Ariko noneho Perezida Nkurunziza yaramaze gutanga ubutegetsi, ntabwo yaragifite uko mbyumva jewe stress zizana n'ubutegetsi zari zibaye nkaho zigiye ku ruhande rumwe. Yaramaze kurangiza nk'uko mu byita ikiringo cye cyangwa se ibiringo bye byose, atangiye kumva ko agiye gukora transition mu mahoro. Ubu nibwo yumvaga charge zigabanutse, umuzigo hari n'ubundi agiye kuyikorera. Uruhare runini yararukoze. Bisobanuka gute ko urupfu rw'umutima, kwicwa n'umutima muri iki gihe? Nanze kunyomoza guverinoma y'u Burundi, ariko nibaza ko byenda ukuri nk'uko nawe bivugaga,
tuzagenda dusobanukirwa ariko ndaza kujya mu isesengura mu kanya. Nibaza ko nawe utakumva ko muri iyi myaka 55 umuntu ucyuye igihe noneho niho arwaye umutima stress aribwo yagabanuka. Sinzi ko mwebwe arya neza nk'uko nabivugaga, ubona ameze nk'umuntu ufite amagara akomeye. Sinzi ko ibyo bintu ukora connection cyangwa se kubihuza, niba ari ibintu byoroshye kubihuza bitavanamo tashyiramo za suspicions cyangwa se urwikekwe mu bantu yuko umutima kupfa n'umutima bishobora kuba yenda hari abatabyumva ngo bahite bumva ko bisobanutse nk'uko bishobora kuba ku bandi. Mu kwishyura icyo kibazo mfata umukuru w'igihugu nk'umuntu uwo ari we wese asanzwe, nta n'umwe amenya umunsi wiwe nk'uko tubivuga. Mugabo byongeye ku isi turamaze kubona abantu bitaba Imana, kuko niko bimeze, ubuzima niko bumeze burahera, hanyuma abantu bakaba bitaba Imana mu buryo bwinshi. Ubwo tumenyereye ni uko umuntu agwara akajya ku kirago akajya kwa muganga bakamuvura, tuvuge bigahava bigakomera, hanyuma tuvuga agahava akitaba Imana. Ibyo nibyo twari dusanzwe tumenyereye. Iyo rero umuntu yitabye Imana nk'uko babivuze, no munsi turi ku munsi wa kabiri, inkuru zadushikiriye bavuga ko kuwa gatandatu yari karakina umupira. Umuntu ariko arakina umupira no kuba ko ari umuntu yari akomeye, hanyuma haciye umunsi umwe, ni ukuvuga ku munsi w'Imana, kuko bavuga ko yitabye Imana ejo kuwa mbere, ni ukuvuga haciye amasaha 28, uko nyine byanditse mu itangazo ryatanzwe n'userukira leta y'u Burundi, avuga yuko ari urupfu rwamukubiranije, ko bitabukumbi mu Kirundi. Ibyo rero bica bitera ibyo bibazo byose, ko yibaza ni igiki cyamuhitanye gutyo kandi yari akomeye kuwa gatandatu. Icyo kibazo gishobora kucishura muganda kigumana ubu kiriho, kubera tudafite iyo yindi nyinshi tubwira ko yoba yagwaye ikintu coba cari kizwi. Ubu tuzi ko yari akomeye, akaba wamukubiranije bukwi na bukwi. Iyo bukwi na bukwi ni idategereka muri ibi bihe turiko turabivuga, kandi inkuru zatanzwe zisigura neza, nubwo handitse ko umutima wahagaze. Uwo twagerageje kubivugana mugerigani bavuze ko yahitanywe n'umutima, bavuze ko umutima wahagaze. Rero ko nayo ndabizi ni uko uwitabye Imana wese n'umutima uba uhagaze, kandi bishaka kuvuga ko ari umutima yarwaye. Naho rero icyo kibazo kiri ngaho, n'abantu benshi bazokuba ariko baribaza ikibazo, kandi nyine byofasha kumenya neza. Iyo twibaza z'abaganga abo bamushikanye ko bamuvuye, ko byoba byiza abaganga bamuvuye bashoboye kutubwira, byofasha abantu benshi dushoboye kumenya cyane cyane umukuru w'igihugu wacu atoba yishwe n'ikindi kintu, ndetse urupfu ruzanywe n'uko Imana yari yabipanze. Kuko icyo nicyo gice kibabaza rwose, hamwe byoba byagenze gutyo. Mugabo muri umwanya turiko turabivuga, ndafise icyo kibazo mugakumbure no kubera nyine byaje atari umuntu yari abyiteguriye. Icyo kibazo kiriho kandi kizotegerezwa kwishurwa, kuko umunsi umwe biragora gutegera icabaye ku muntu yari akomeye. Urakoze. Hari yego banzoheze tunagomba kucanyaniranya n'ico wari wavuze ubwa mbere, kubera nyine yari amaze hari hahise iminsi yatwaye ngacane cyane ikintu arico dutegerezwa kuvuga ino munsi. Nico nyine c'uko gikuru muri byose ni uko yari amaze, kandi abarundi bose bazomwibukira ko ni ukugene nyine byashitse akitaba Imana, ahejeje kubisira abandi mu kibanza c'amabanga ahambaye yo kuba umukuru w'igihugu. Ico nyene kikaba ari iragira ikomeye asigiye igihugu c'u Burundi, kandi abarundi bose abasigaye bazoshobora kudugira ko no kumwibukirako.
ndagira ngo icyo tuze kukigarukaho mu kanya katari karekare turimo dusoza ukuntu azibukwa uko azibukwa mu Burundi ndabigarukaho mu kanya ariko ndagira ngo nsubire inyuma gatoya kuko sindanakubaza ukuntu muziranye urabona perezida Nkurunziza n'umuperezida wundi uwo ari we wese abenshi baba bafite nk'abaganga babitaho umunsi ku munsi yewe no muri za cortege zabo baba bagendana na za ambulance yego ari umutima uhagaze uri mu gitanda bageze ibyo bya crise cardiaque zibaye uri mu gitanda icyo gihe n'umugore wadahari nta nubwo yenda birumvikana kuko utamenya igihe yabereye ariko kumva ntabwo ari kenshi cyane umuntu w'umusore ungana kuriya watekereza wari wabonye muri stade arimo areba umupira wa volleyball hanyuma ukumva ngo yageze muhira arwaye agize crise nta bimenyetso bindi byabanjije ariko ibyo ngibyo keretse yenda abantu bamuzi neza bakavuga bati n'ubundi yari afite histoire cyangwa se yari asanzwe agira za crise yenda ubu noneho yaje iramujyana ibyo ntitwigeze tubimenya abaganga be yenda bazabishyira ahagaragara nibakora nka press conference cyangwa se ibiganiro mbwirwaruhame ariko ibyo mbe mbishyize ku ruhande ndagira ngo nkubaze wowe ndabizi ko mu biganiro twagiranye Nkurunziza ntabwo ari nk'uko twebwe tumuvuga ngo umukuru w'igihugu uramuzi uzi uwo ari we umuzi gute mbere y'uko tujya yenda no ku bindi byamuranze mu butegetsi Nkurunziza umuzi gute muziranye gute by'umwihariko ntabwo nshaka kujya muri kazi mu mirimo politike ariko ndashaka kuvuga wowe uko umuzi nuko wamumenye noneho ndaza kukubaza kuri kiriya kibazo wari utangiye kuvuga y'ibintu yakoze n'ibyamuranze mu kanya ibyo nari ndamuzi ko je imbere y'uko nza muri Canada nigisha kuri ishure kaminuza ryo mu Burundi icyo gihe niho ndamuzi ko nawe icyo gihe yigisha muri ISCAM ndamuzi akiri umunyeshuri nyine atoza ishure mu kirundi ngo gitagwe ko gymnastique nuze faculté ya sport hanyuma akaba atogeje kubera yari umusportif azi gukina ibintu byose icyo gituma atogeje yahawe kwigisha kuri university nyine muri sport akongera akigisha no na sport mu gisirikare mu bigo bikuru bya gisirikare uwo niwe nasizeho igihe nazaga muri Canada ni Nkurunziza azi gukina ibintu byose azi kugira amasiporo abyigisha n'abandi kandi yabitsindiye abifitiye urupapuro rw'umutsindo nyuma yaho turi mu myaka igenda avuye mu 1993 maze kuza muri Canada naho mu nyuma rero aza ku isigaye byose biza kuba jenali naramaze kuza muri Canada naho nasubiye kumubonera kubera je maze imyaka 27 hano muri Canada ndamuza mu bigo cya kaminuza twese ariho dukora yigisha naje nigisha cyane cyazwi ko nuko ari umuntu akomeye akina imipira yose ashobora kwiruka aho je ntoshobora gushika umuntu w'amagara meza hamwe nyine ashobora kubwira yuko afite impano yuko Imana yamuhaye umutima ukomeye wonyine bavuga ko ari wo uhagaze abantu bose bakina siporo bakunda kuba bafite umutima ukora neza ibyo rero dushobora kuvuga ko gusa ko ndamuzi isigaye abyonse none wari utangiye kuvuga ku bijyanye n'ukuntu abarundi bazamwibuka ndagira ngo dusubire inyuma gatoya hari nk'utuntu tubiri ndibuze kugarukaho ariko Uburundi n'u Rwanda ni ibihugu bituranye bivuga n'ururimi ndimi zijya gusa hari ibintu byinshi byagiye bimuranga bimwe na bimwe twagiye tuvuga ko u Rwanda hari ibintu bimwe byari bikwiriye kwigira ku Burundi bijyanye ni cyane cyane muri ukuntu perezida Nkurunziza yemeye kuva ku butegetsi
undi muntu wo muri CNDD-FDD agategura kandidatire ye yo ku mwanya wa perezida, akiyamamaza, kamushyigikira, kamutoresha. Ibyo ni ibintu bimwe mu bintu byiza twagiye tubona bitari twifuje ko byaba mu Rwanda, bikaba bitarigeze bihaba. Kubera iyihe mpamvu? Kubera yuko twebwe abantu benshi bagerageje kwiyamamaza ku mwanya mukuru w'igihugu barafunzwe, bashyirwa muri gereza, abandi baricwa, atari ukuvuga ngo ni ukubera ko bagerageje gukora kudeta, ahubwo kubera ko gusa mu Rwanda nta wundi muntu ugomba kwiyamamariza ubutegetsi uretse umuntu umwe. Ariko noneho aha turi ku bintu ku kibazo cya Nkurunziza, yaragerageje mu myaka, urabona afite imyaka 55, iyo ashaka kuguramo n'indi myaka 20 ariko anenda nagitegeka iyo bishaka, ariko yanze icyo kintu cyo kwikubira no kwiharira, aranemerera avuga ati mu mugambwe CNDD-FDD hari abandi bantu bashobora gufata iyi ntwaro nabo bakaba abayobozi b'iki gihugu, akagenda kubashyigikira, aseka, yereka abaturage yuko abari inyuma. Ibyo bintu ni bimwe nanjye utari umurundi, rimwe byagiye biduteranya n'abantu bo muri opozisiyo y'u Burundi bavuga bati mu Burundi hari igitugu kimwe n'uko no mu Rwanda gihari, ariko twe tukavuga tuti hari ibintu yagaragaje bitigeze bigaragara iwacu, nko gutanga, kwemera yuko ishyaka ari ikintu kinini, ari ryo rimuyobora. Icya kabiri, kwemera ko igihugu atari we kamara. Iwacu ntabwo ari uko bimeze. Umuntu umwe aravuga ati nta wundi uretse jewe njyenyine, gusa n'abakadire bandi bo muri FPR abo abona bashobora kuba bafite za popularite bakabica, abandi bakabashyira mu munyururu, abandi bakabimpunzi. None rero uravuze uti hari ibintu yakoreye u Burundi, abantu bazamwibukiraho ikintu cyiza yakoze, yabaye intangarugero. Reka nanjye nkureke nawe utubwire ngo wowe nk'umurundi nawe uburyo uzamwibuka, cyangwa se abarundi uburyo ubwira abarundi bakwiriye kumutekereza no kumwibuka. Icyo nicyo kintu nyamukuru, ndaza kugisigura neza uburyo ndagitekereza nanjye. Nicyo kintu nyamukuru nibaza kiri nk'igitangaro ugarutse no kuri urupfu rwiwe, n'uburyo yari ku butegetsi, ku gushaka kwiwe, mbere benshi bavuga ngo arabesha atazobikora, kandi yaravuze yuko atazitoza mugazoreka uwundi akamusimbura. ibyo bintu urupfu rwe rushitse ahejeje kubirangura nk'uko yari yabivuze. ku muntu rero yakurikiranye politiki yo mu Burundi, icyo kintu ntawe ushobora kukimukura ko womengo nyine urwo rupfu nirwo ruje gusinya ko icyo yavuze aricyo yakoze. nicyo gituma dutegerezwa kukimwibukirako. ubibona neza iyo tuvuga nyarupfu rushika imbere y'uko nyine amatora y'u Burundi aba atarahera ngo babe baratora uwundi azomusimbura. hari kuvugwa inkuru nyinshi y'uko nyine atohavuye, cyangwa yuko yubatatse yari yashaka gukora ko kwari kubesha cyangwa ibiki. mugabo je nabonye igitangaro, mbonye nyine mpejeje kurira, mugabo haciye hangarukamwe mu mutwe ico nyine nteraba nta niyinga indwi imwe, kuko inama umugwi ushinzwe kubaza ibwirizwa shingiro wemeje uwatowe ku itariki 4, kuvuga kuwa kane uheze. none umuntu apfuye ku itariki 8. ubu nta n'umwe ashobora kubesheranya kwigeneranya n'icobahiro Petero Nkurunziza yuko ico kintu atashaka kukirangura, kuko atambutse yihejeje kuranguka. icyo kintu nta cyari bwabe mu Burundi, cyari nibaza kuri jewe ari niyo chance igihugu gifise kubera
cyari cyabonetse abantu bari babikurikiye barabona nyine neza umuntu yahaye ikibanza uwundi akaja kwiyamamaza akaja no kumushigikira ntibikunda nta byahora bikunda gushika mu gihugu cy'u Burundi aho uwa umuperezida yahora abisire ubundi akongera akaja no kumufasha kugira ngo nyine aje kwitoza ni iragi rikomeye asigiye igihugu cy'u Burundi kandi abarundi bose bazoguma bibuka ni naco kizotuma nubwo yatambutse Burundi buzoshobora kubandanya mu mahoro kuba bazokubakira kwico nyine ico nico abantu baza kuba kwibuka gusumba n'ibindi ni kimatanye n'izina ryiwe izina rya demokarasi kubisanya muri demokarasi iko navuga demokarasi ntitumenya neza icyo dushaka kuvuga mugabo bimatanye n'ikintu kimwe wavuze n'igihe umuntu avuga ati nshobora gutwara n'undi muntu n'undi murundi arashobora gutwara ibyo rero bica bitugaruka na bimwe by'agateka kazi na muntu aho bavuga yuko umuntu umwe uwo ari wese angana n'uwundi ko atabategereza kuba afise ijwi gusumbya uwundi muri ubwo buryo bwo kubisanya ku giti cy'ubukuru bw'igihugu niho yerekana neza yuko ari umuntu areka abandi nabo bakaba abantu akabareka bakaba bakuru b'ibihugu ni iteka rikomeye asigiye bwa mbere izina ryiwe n'umuryango wiwe n'igihugu cy'u Burundi kubera byari bishasha muri ibyo bishasha nyine yari yashoboye kubirangura hanyuma Imana icaramuhamagara aca aritambukira nk'uko uwo mmengo yarije gusinya ibyo ni nababwiye ngibi nabahaye mwarose uwundi je ndashobora no kwitambukira kuko si je nyine nshobora gutwara Burundi iyo ndiyo hommage je ntushobora kumugirira kubera bibaye nyine mu minsi byari bihejeje kuba kibabaje gusa nuko agiye atakumure avuga ngo ikintu tudashoboye kubimushimiramwo ntuze abyumva wenyine mugabo Imana izobikora canke yashatse kubikora muri ubwo buryo nyene kumure harimo urukiza avuze ko je nduwemera ntuze Yesu Kristo avuga ko kugira bamwe bakire yategereza we kubanza guhwera hanyuma n'ivyo byavuye bizana ntuze by'amashengero ku isi kubera hari igihe usanga biri nabo bantu nyene kugira ico kintu kimenyekane neza ya muntu yabizanye naho usanga ategereza kubanza gutamba kugira abantu bacumve neza twakironse ni ukukimushimirako nibaza ari ukuntu tuba kwishura kuri ico kibazo ni ikibazo kidafite inyishu imwe kubera yuko Barundi mu by'ukuri Dr. Frederic Nzeyimana reka nze nubwo nabivuzeho nkakubwira ko rimwe na rimwe hari igihe abantu nk'abantu b'i Burundi bo ntibashobora kubyumva bo muri opposition Burundi ntibabyumva uburyo tubyumva ariko nka opposition y'abanyarwanda yirebye ibintu bibera mu Burundi ntabwo mvuga ko bavuga ko ari paradizo ariko baravuga bati twebwe hari ahantu reba mbese fata urugero rwo muri Kongo baravuga uti dore ahantu bamwe bavuye dore n'aho bageze cyangwa se bashitse mu Rwanda ibyo ntibyabaye ndabona nahoze ndeba uyu munsi Pascal Nyabenda yatanguye kwirongora cyangwa se amabanga kuyobora Burundi mu gihe cy'amezi hafi abiri kugeza igihe uwatoreye uriya mwanya azarangira ariko Pascal Nyabenda agiye kurangiza manda ya Nkurunziza kubera ko adashoboye kurangiza ibi mu Rwanda byabayeho mu mateka yacu byabaye nyuma y'indege ya Habyarimana niko Theodore Sindikubwabo yabaye perezida w'agateganyo ya guverinoma y'isi y'abatabazi ariko itarashoboye gutegeka kuko yahise ihunga ikajya muri Kongo ariko ndagira ngo nkubwire yuko muri 1999
Pasiteri Bizimungu batangiye kumuhimbira ibyaha. Ibyo bintu twaza tubiganira ku kiganiro nagiranye na Tarsisi Semanari yanumiyemo ndi kumwe na Didas Gasana ndetse n'undi witwa Ntaganzwa ndibaza ari Damascene yenda nacyo kizasohoka muri no minsi turiho tugereranya itandukaniro rihari hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyane cyane mu miyoborere y'ubu nyine turavuga muri mwaka wa 2020. Noneho igihe mu Rwanda ubwo ndashaka kuvuga amateka y'u Rwanda ko ibyo bintu byabayeho ku gihe cya Habyarimana nibwo wari uyoboye parlement we Theodore yahise afata kubera nyine urupfu rutunguranye rw'umukuru w'igihugu. Uranabizi ko sinzi constitution uko yari imeze icyo gihe ariko premier ministre nawe yari yapfuye nawe yapfuye muri iyo minsi ya mbere jenoside itangura. Ariko noneho muri 1999 inkotanyi zarafashe ubutegetsi, FPR iri ku butegetsi, Pasiteri Bizimungu niwe wari perezida, batangira kumuhimbira ibyaha kuko Kagame yaje gusanga kuba vice perezida bidahagije bitamuha puissance ashaka. Kandi icyo gihe Bizimungu yari amaze kugira popularité mu basirikare, mu baturage, yakemuraga ibibazo by'abaturage. Abasirikare bamwe babaga bambuye amasambu y'abaturage yarayabamburaga, bambuye amazu y'abantu yarabasubizaga ba nyirayo. Kagame aza gusanga perezida Bizimungu atangiye kugira power, nako afite power kandi izo wadafite nka vice president n'ubwo ari ministre wa defense, kandi abo abasirikari bakuru abari bayoboye na Kagame bari bakoramo ayo manyanga ari embarrassment. Hanyuma aza batangira kumuhimbira ibyaha bakoresha abantu bari bamwegereye ngo byuko arimo ashinga amashyaka, bamushyiraho ibintu by'ingabo z'umwami, ngo afite ingabo hanze y'igihugu ngo z'umwami ngo ashyigikiye, bamurega ibyaha byo guhungabanya umutekano w'ibihugu ngo ariko ashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Iyo ni dosiye ndende, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko Bizimungu muri 1999 batangiye kumuhimbira ibyaha. Mu 2000 baza gutegura uburyo bamukuraho. Uko byagenze rero ni gute? Urabona natwe twari dufite amasezerano yarusha nk'uko ni Burundi mwari muyafite, ndetse mu gusimburana k'ubutegetsi nyuma ya perezida ni umukuru w'inteko ishinga amategeko bamwita ishinga amateka, niwe wagomba gusimbura umukuru w'igihugu. Impamvu nta yindi ni ukubera yuko mu masezerano yarusha nta vice perezida wabagaho. Nkunze kubigarukaho kenshi mu biganiro nkora. Vice perezida ni ibintu byaje ari FPR babyishyiriyeho, nabyo n'indi dosiye. Ikindi gihe bavuga bati igihugu kivuye mu ntambara, Bizimungu ngo ntabwo azashobora kuyobora wenyine, byitwa NEC na za biro politike za FPR zanzura yuko bashyigikira yuko Kagame aba vice perezida. Ariko icyo byari bisobanuye ko ari ukugira gusa ngo akontorore ubutegetsi, ntabwo ari ikindi. Ariko ibyo ntabwo ari byo byatuzanye n'umunsi. Noneho kubera yuko bari batangiye guhimbira ibyaha perezida w'igihugu, urumva nyine nta n'ahandi byaba uretse mu Rwanda. Umukuru w'igihugu rero baramuhimbira ibyaha, uwo bimuhimbira ni vice perezida n'ishyaka rigiye ku butegetsi, riri ku butegetsi yego na Pasiteri niryo yabagamo. Noneho uwari perezida wa assemblée yari witwa Joseph Sebarenzi Kabuye. Uwo rero nk'uko wabonye Nyabenda yahise afata ubutegetsi. Iyo Bizimungu basanga koko ari umuntu udakwiriye, ni ukuvuga ngo Joseph Sebarenzi Kabuye niwe wagombaga kuba perezida mu gihe harimo gutegurwa amatora aya mbere mu Rwanda yabaye muri 2003. Noneho ariko mu icyo gihe hari bibiri. Kagame we icyo yashakaga bwari ubutegetsi. Icyakurikiye ni uko perezida Bizimungu bamushyize kuri presiyo, umva ishyaka riri ku butegetsi ryari rya Kagame na FPR nawe niryo yabarizwagamo. Baramubwira ati yegura, kandi nta kindi yari gukora. Nawe ntabwo bamubwiye ngo yegura gutyo, ariko baramunanije kugeza ubwo power ye yari itangiye kugabanuka nawe abibona. Hanyuma aza kuvuga discours mu nteko aregura.
amaze kwegura bamukorera ibyaha ariko mbere y'uko yegura gatoya hari habanje amatekinika yagiye agamije cyangwa se atagetinga wari perezida wa asambure nawe yavuye mu gihugu ari muri matera y'igitanda nyine matera yo baryamaho arahunga urumva nyine igihugu cyari mu byo bise constitutional crisis crise ikomeye cyane ariko urumva mu Rwanda nyine FPR nta mategeko iby'amategeko ntacyo byari biyibwiye yari kuyobora nk'abarebere noneho urumva perezida areguye vice perezida ntaho yanditse mu mategeko ko agomba kumusimbura ariko bakreye situation ku buryo na perezida wa Assemblée nationale agomba kuba adahari ibindi byose byakuvuga gusa ngo ngomba gufata ubutegetsi aragenda Sebarenza arahunga Bizimunga avuyeho ubwo nyine mu magambo make cyangwa menshi Kagame ahita aba perezida w'u Rwanda kugera 2003 arangije aritoza aratsindira 97 nk'uko namwe mwese mubizi. Icyo nashaka kuvuga rero ni kuri iyo crise yabaye muri icyo gihe birumvikana ko iriya yo ni FPR niyo yayiteye ni crise yari yaheraga ubwayo yari ziniki ishaka n'uburyo izabikora ntabwo ariko nibura uburyo Burundi bwabigenje ibiri imbere ntawe ubizi ariko uko bwabigenje bwakurikije ibyanditse mu mategeko barandika bati nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga ku ngingo yayo 121 Pascal Nyabenda umukuru w'itegeko cyangwa se w'itegeko nshinga niwe ribwiriza shingiro cyangwa mu mbabarire wa inteko nshinga amateka araba perezida kugeza ubwo uriya perezida Neva cyangwa General Evariste Ndayishimiye atwariye cyangwa se igihe cye kigeze ntabwo bavuze bati mugire bwangu twaratoye kuko ubundi bivugwa muri bwiriza shingiro ry'i Burundi uko nabonye byanditse bavugaga ngo mu gihe ategura amatora yihuse amatora rero yarabaye nuko gusa undi ataraba perezida officiel kuko agomba kurahira ko iriya mandari ya Nkurunziza kugera mu kwa munani iyo ni irindi somo iwacu mu Rwanda dukeneye ndakubwira mu mateka yacu byarabaye ibyabaye nuko Nyabenda ubu ngubu yagombye ko yamaze kugera muri Tanzania yahunze niba atapfuye ibyo nabyo ni ibindi ureba ukavuga uti Burundi nibura yego nabo si shasha ariko nibura bafite intambwe ubona bateye iyo crise bakaba bashoboye kuyijeha kugeza uyu munsi ibyo bakoze barakora ibyanditse mu gitabo nagira ngo nkubwire iby'iwacu uko byari bimeze n'uburyo Burundi burimo byitwara ubu ko byagiye gutanga akandi karorero ari ukuva ku butegetsi kwa Nkurunziza ari uko General Ndayishimiye atarimo ari harwana no kuvuga ati ngomba guhita mfata ubutegetsi kubera ko amategeko yanditse mu gitabo asobanura ibi agategereza igihe cye ukabona ko nibura nubwo Nkurunziza agiye ariko hari ikintu urugero rwiza yari yatanze rwo kugira ngo abarundi bumve ko igihugu ari icyabo nta gusahura nta kwirukanka buri muntu wese n'igihe cye kandi nibaza ko byari ko biragaragazwa uyu munsi muri iyi transition turimo tubona nkaba nizera ko yenda no mu minsi iri imbere bazakomeza kubahiriza ibwirizwa shingiro reka nawe mureke niba hari commentaire ubifiteho genda aza kugaruka mu kanya ku bintu navuze leta y'u Rwanda threat uburyo yakoze ku Burundi ivuga ko idashaka ko hazaba ihererekanya bubasha ngaruke ndetse no ku yandi makuru yarimo yinjira nonaha y'imyitwarire ya leta kuri ubu mu gihe bumvaga iyi nkuru y'urupfu rwa perezida Nkurunziza reka rero mureke niba hari commentaire washaka gukora mbere yuko tujya kuri iriya ngingo ya nyuma isoza ikiganiro ndafise icyo ndavuga ko ibyo na rose inkuru yuko umukuru w'inama nshinga amateka kuba yita mu Kirundi kuba Pascal Nyabenda yuko ino munsi
ibwirizwa nshinga nyene yuko ariwe yategerezwa gusubira umukuru w'igihugu, yuko iba yafashe amabanga muri aya mezi yari asigaye imbere y'uko watowe ahabwa intahe yo gutwara Burundi. Icyo nkuramwo ahubwo nsubira inyuma, inkumbure birafise iyo biva, kuko tugarukana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, igihe nyenicubahiro perezida Melchior Ndadaye yishwa. Icyo gihe abamwishe bari bazi nuko mu ibwirizwa nshinga handitse uko nyine ko umukuru w'inama nshingamateka nk'uko kwa Pascal Nyabenda ari we aca asubira mu kibanza c'umukuru w'igihugu gushika batoye gukurikira. Hari ico gituma kubera bari bazi ko bibandanya gutyo, nawe nyene umukuru w'inama nshingamateka yaciye yishwa. N'uwa gatatu azamo hamwe umukuru w'inama nshingamateka nawe atariho, hariho n'uwundi ko ari bacakwa. Abo bose barabishe, uwo ari we wese aravugwa ko umwe atariho uwundi ari wacahaja, bose babici muri iryo joro rimwe na perezida Ndadaye, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe mu bategekanywa n'ibwirizwa ashobora kugira ibyo byabaye ino munsi. Nivyo by'uko umukuru w'inama nshingamateka yaciye afata ubutegetsi, ni ikintu gishasha mu Burundi, ni intambwe ikomeye, kuko harigeze kuba igihe ibyo byose bitakunze, kandi ibwirizwa nshinga ryari ryanditse uko nyene. ubwo urumva ko ako ni akarorero nako u Rwanda rwaba rwarafashe. ubwo byabaye ryari? Byabaye mu mwaka wa ryari? Hari baruvuze ngo ni mu mwaka wa ryari? Mu mirongo icenda na gatatu, igihe bica nicubahiro perezida Melchior Ndadaye, umukuru w'inama nshingamateka niwe wategeza guca amusubirira, nawe nyine baciye bamwica. N'uwasubira umukuru w'inama abari batondetse bose ko aribo baca basubirayo uwundi atakihari, bose bishwe muri iryo joro, kugira ntihagire n'umwe mu banditse mu ibwirizwa ashobora gusubira gufata ubutegetsi. Bose barabahindutse. Urumva rero ibyo nibyo navuga nyine. Ugize neza gutanga ako karorero, kubera yuko nabwo byaturutse ikintu cyose akenshi hari igihe usanga ari leadership cyangwa imiyoborere ariyo ituma ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu amenya aho afata akarorero. Urugero, ndagira rero ngo ngaruke kuri ibintu nigeze gutangaza kuri radiyo ahangaha Iteme, ku mugambi wa leta y'u Rwanda wo guhungabanya umutekano w'u Burundi, aho bageze bakavuga ko batazigera bemera yuko haba ihererekanyabubasha. Ibyo byarabaye, byaravuzwe nako tunaze turabitangaza ahangaha. Navuze ko twabivuze ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu, nibwo twakoze ikiganiro, ndetse umutwe wacu waravuga ngo Kagame ntazemera ko haba ihererekanyabubasha mu Burundi. Yewe urupfu rwa Petero Nkurunziza, perezida Nkurunziza, n'uyu munsi navuze ni sinshobora kunyomoza guverinoma y'u Burundi yanditse ivuga yuko yishwe n'umutima. Ikintu cya mbere natekereje numvise urupfu yapfuye, natekereje amarozi. Kubera yuko mu minsi yashize narimo mvuga abantu bamaze iminsi bapfa mu buryo butunguranye bishwe n'amarozi, kandi bose bavuga ko umutima wahagaze. Harimo n'uriya General Kahimbi, umwe wo muri Kongo, ariko akaba yari umuntu wa hafi n'ubutegetsi bwa Kagame, ariko aho yari amaze gusa nk'aho atangiye kuyoboka kwa Tshisekedi, nawe yahise apfa. Hari ndetse n'abandi benshi bari bibyegera bya Tshisekedi bamaze iminsi bavuga ko barimo gupfa mu buryo butunguranye, ariko iby'i Burundi bishobora kuba bitandukanye. Gusa icyo tuzi ni uko leta y'u Rwanda iriyobowe na Kagame yari yarakoze commitment, cyangwa se yaravuze ati twebwe biriya bintu tugomba kubivanga inzira zose bakazikoresha, ndetse n'intasi zarafashwe mu gihe cy'amatora, ndetse ibyo byo nabifitiye gihamya yuko ari intasi zafashwe muri icyo gihe. None
ubu umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakwigendera Nkurunziza biratangaje cyane kumva tumwita nyakwigendera umusore ungana kuriya ariko gupfa muri buriya buryo nk'uko nabivuze umuntu ufite abaganga bamwitaho ufite abakwiziniye bareba imirire ye n'amagara ye atarasanzwe afite ikibazo kumva apfa muri buriya buryo kugeza uyu munsi ririya tangazo sinarinyomoza kubera ko atari yewe ntazi abaryanditse yenda amakuru bashingiyeho ariko natekereje amarozi ntekereza ko hashobora kuba harimo ibintu bidasobanutse kubera yuko bitumvikana kandi umwanzi w'u Burundi ari we Kagame nyine na guverinoma ayoboye ntabwo yahwemye kugerageza guhitana umukuru w'igihugu kandi abantu baravuga bati se yabishoboye gutereka nze nkubwire Perezida Laurent Désiré Kabila muri Congo yashatse kumwica kuva aho Kabila avugiye yuko atifuza ko leta y'u Rwanda iyoborera Congo ikayoborera ku butaka bwayo noneho aravuga ati mwege mugende ibisigaye tuzabiganira mu bucuruzi opportunité zose muzazibona nta kibazo nzarekonesa ko mwamfashije ariko ntabwo byumvikana ko chef d'état major w'u Rwanda nako umunyarwanda wa Congo abo umunyarwanda n'abakonseye ibintu byose no aravuga ati bindi tuzakora cooperation zisanzwe kandi muzagira priorité ariko please mutahi wanyu icyakurikiye nawe urakizi jewe kigena ngikora mu Rwanda ndetse hafi cyane ya buriya butegetsi ndabyibuka abayobozi bariho bakurikiranye yenda ntagiye mu mazina bariho bakurikirana nako muri Congo Kinshasa niba Kabila yapfuye hari muri ndabyibuka nabwo niba hari muri weekend aho nibuka ari weekend hari weekend ubwo baje ushobora kuba ari dimanche hari umuntu bagishatse communication irananirana kubera ko amatelefone ashobora kuba atararimo gukora ikinshasa kubera impamvu nyine z'uko umukuru w'igihugu yari amaze kugira ingorane cyangwa se hari hamaze kuba ikibazo cy'uko bari bavuga bati niduhamagara yenda barabimenya noneho baza gukoresha za telefone satellitaire kugira ngo bakonfirime ibyo ndabyibuka nk'ibyabaye ejo ubwo telefone ahantu bayisetinze barayimanika barahamagara mu minota nk'ibiri barakonfirima ati Kabila nyine yuko yapfuye ako kanya abayobozi barimo Kabarebe barimo Ndahiro icyo gihe bahurira kwa Kabarebe icyo gihe yari agituye hafi ya Meridien na Faisal na Faisal niba hagati aho baragenda bajya guserebra urwo rupfu rwe ibyo rero impamvu mbikubwiye nuko amakuru yinjiye muri studio mu Kanyage nawe twatangiye ikiganiro bambwiraga yuko na ngo muri weekend Kazura nawe yarimo ngo bari bamaze imbesi babona abantu harimo bacicikana ariko ngo basa nkaho bafite utunama ngo banabaza amakuru y'u Burundi uko byaba byifashe amakuru y'u Burundi uko byaba byifashe niba ibintu ari bisanzwe ibyo ariko n'abantu batwandikiye nonaha urumva ntabwo mfite umwanya wo kubiverifiya biba ngombwa nzabigaruka kwa kane ariko jewe nubwo no mu Burundi hashobora kuba harimo abantu bakoresha mu by'ukuri jewe ndizera yuko 70% buriya rupfu rushobora kuba harimo amayobera y'amarozi ndetse nkabangira ngo ngusabe usoza ikiganiro kugira ngo muzakangurire n'abarundi kugira ngo bamenye neza urupfu rw'uyu mukuru w'igihugu niba nta kundi kuboko kubirimo kuko turabimenyereye mu karere
Dr Nzeyimana Frederic reka nguhe ijambo rya nyuma ndetse niba ari icyo ushaka kubwira abarundi bagenzi bawe hanyuma tuze gusohoka muri studio tuzongera ikindi gihe unagira gusa ngo tuze kuba ku rupfu rwa Petero Nkurunziza ariko niba hari ijambo ushaka kubwira abagenzi bawe cyangwa nawe ikindi kintu ushaka gusorezaho ndagira ngo uhe umwanya. Nashobora kugira mbere yo gusoza kugira komantere kuri ibyo by'urupfu rwiwe yuko ashobora kuba arimo amarozi cyangwa ibiki urumva sishobora kubishingira intahe kure yabyo mugana avuze ko naje ndafise ibibazo byinshi kuko uburyo yapfuye ibyo bibazo biragaruka nagomba gusa kongera ko nuko ibyo by'amarozi si mu Burundi gusa ibyo muri ko muravuga naje ndabizi hano muri Canada nyene arumvise byarashitse no mu gipolisi yuko ari amarozi yo kwica abarundi bari hano naje ndimwo ku buryo byashikirijwe n'igipolisi ca Canada gushikaho bambaza ni ayo marozi kuko byaravugwa neza ko uwabimbwiye amarozi kwava i Rwanda ikibazo cyari gusa nibikibabaha nta numwe sinashobora kwishura ngo nibikibabaha ababivuga nabo bavuga ngo nibintu biriye uza gupfa mu nyuma ya muntu utamenya aho wabiriye mu gihe by'amarozi nagomba gukonfirma yuko naje nabyumvise kuko jewe ushima ipolisi cya Canada cyarafashe amaraso yanjye carayabitse kugira ngo ejo hamwe nopfa baze batora amaraso ico gihe baze bayapime nayo nzoba afise ico gihe nzoba napfuye kugira ngo batwike ibintu abantu ayo marozi rero ndeme ava i Rwanda ahiga abantu b'i Burundi ndazi neza ko abaho ubu mugacu ntushobora kuvuga byo ari ibyo byashikiye mukuru w'igihugu ibyo ntabwo ntushobora gusinyira ko intaha wagomba ko abantu babimenya ndabigufashije ndabizi jewe nyene hano ku nzu barasabye kuza ndahanagura kuko ntumenya uwo bayaciyeho agashirako ibintu ugahava usanga ndiko ndugurura umwango nikoze mu kanwa nabijya kubera aya mabanga ya wa runani turimwo nyuma n'ivyo biriho simenya ko hari akakanya waciye umpagwira nje nsezera canke halo Nzeyimana Frederic nagira ngo ufatireho aka kanya utange ubutumwa ku barundi bagenzi bawe noneho dusoze ikiganiro cyacu. Yego cyane murakoze kumva akanya no kuyaga kugira urupfu rubabaje cyane ku mukuru w'igihugu w'u Burundi nyakwigenderanye n'icubahiro Petero Nkurunziza ibihe byose bimatanye n'urupfu w'uwo ari we wese si ibihe bisanzwe ndetse rero nk'ubu uwo turiko turavuga uwo tugandariye ari uwahora ari umukuru w'igihugu ibihe bikomeye binyibutsa ibihe byo muri Bibiliya aho ibyashikiye abatumwa igihe Yesu yabambwa ku musaraba bavuga ko bose bari bafite ubwoba kandi baciye begeranira ahantu hamwe bakaguma basenga kuri icyo rizipfuriza abarundi bose nuko boja hamwe bakaguma basenga kugira ngo Imana yonyine abe ariyo ikurikiza ibizokurikira gusozera muri ibi bihe bidasanzwe nyine nagomba kubifatanya umubabaro n'abarundi bose iyo bava bakagera mu kirundi basigaye bavuga mu buringanire bwabo cyangwa mu kutaringanira kwa mwe wese mu mabanga yiwe bose iyo bava bakagera na cyane cyane umuryango usigwa na nyakwigenderanye n'icubahiro Petero Nkurunziza tukaba twifuriza igihugu cyose kurengera ibibatanya muri politike kugira ngo babungabungire hamwe umutekano kuri bose no mu karere k'ibiyaga bigari harimo n'u Rwanda ibyo nibyo mushobora gushikiriza n'umukuru no munsi twumvise urupfu rwa nyakwigendera asigaye tukaba tumushikiye mu minwa y'Imana kuko niyo itanga ubuzima tumwe bikamenya niyo tuja igihe tuba twapfuye kugira amahoro.
ugira amahoro nawe Dr Nzeyimana Frederic kandi n'abarundi bagenzi bawe bose bari muri iki gihe cy'umubabaro kubera iyi nkuru itunguranye yatwaye umuntu wari umaze gukora amateka ukoze amateka akomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse wa mbere mu Burundi utanze ubutegetsi mu mahoro kandi nawe akabiherekeza nubwo agiye atahawe nk'ibyo ishimwe nk'uko wabivugaga ariko abarundi mu by'ukuri bazamwibuka nk'umuntu utarirebye wenyine, umuntu utaragundiriye ubutegetsi, umuntu washatse guteza imbere demokarasi. Bisigaye ni iby'abarundi bandi, we uruhare rwe yararukoze kandi nibaza ko aho kugira ngo aziyanduze yenda mu minsi iri imbere ashobora kuba agiye neza, kuko nk'uko wabivugaga Imana niyo izi impamvu yamuhamagaye cyangwa yamutwaye muri iki gihe. Ubwo rero Frederic, nizere ko tuzasubira mu misiteri ya kera cyane, hari andi makuru amenyekanye kuri uru rupfu cyangwa se hari iyindi mpamvu yatuma tugaruka aha ngaha muri studio, tuzongera tukwitabaze maze dukore ikindi kiganiro. Kandi ngushimire ko wemeye kwigoma akanya ukaza muri ibi bihe bikomeye, ukaza gufatanya natwe muri radiyo Iteme kugira ngo usobanurire abatwumva ibijyanye n'ibihe murimo mu Burundi. Ugire rero ijoro ryiza, ubwo tuzongera kandi nongere ngushimire. Namwe ijoro ryiza hiyo muri Amerika. Urakoze nawe mukomeraho muri Canada. Bye. Bye.